Դեմբաշ թեմաշանեն հեժա իրոնե հեմեա մժդարիե պեդենգու բասեն տավու են բեժբերիվենը։ Իրո հունե պրոգրամը դա թեմաշե բկը։ Լե Իրաքը խաստն է սերոք վեզիր Մուստեֆե Ալ-Ղազիմի բկուժը։ Գերա բավեշե խուպեշիմամ լը Ֆրանսիայի բերդավամը շենգալ է Ղուբամե մերեշան տենուժեն կրն։ Անգելա Մերկել քարեխա բետալդկե։ Հասավը փենեբերա լը Սերսինորը Բելարուսիայի զեդեու զեդե դվն։ Ravshan Xashia koronavirus el Rusiya u Taybeti Moskova. Beltemshanen heja dengu basen kham despep kunji Iraq, ambejn ko dorosh pej da khastbun serok wazir Iraq Mustafa Al-Ghazimi bukujn. Abu yar qawmi al Baghdad drone ekip bomb verekrbun ser Malawi. هفته ماه مجداره پایتخت عراق بغداد قوات ناس خاصنا سرک وزیر عراق مصطفى القاسمی بکشن. دم قضیه سه پشتمیر قاسمی بریندار بونه. ایدی چند روزه عراق مش بردوامن. معنی البجارتنا داوینه. کی در قوات فاتح جسست 29 جی پارلمانت 15 کرسی استندیه. بروی 49 جی بویه. نگاه قوات دویجه و کی حکومت عراق دم البجارتنا قلبی کریه. دما مشا ایدی کسک مریه. 125 کنشی بریندار بونه. ایریشا سر مصطفى القاسمی پنتاگون UN یکیتیا اروپای و گلک دولتن ماین شرپزه کرنه. بله ساجن بیشن کو سیاست مدار نزدیجی بدنگنمان سروی بیاری تایبتی پارلمانتاری ازدی برز رستم باکوان لپارلمانت ارمنستانه سروپلا خای فیسبوک نویسی بو. بنه راحتی که مزن و من بهیست و که همبری سروک وزیر عراق مصطفى القاسمی جرباندنا کشتنه چه بیه. شرپزت که موگاوا. چا سروک کما براتی ناوبر ارمنستان و عراق ادلایت خازم بنا هف کارن خوا. بله ساجی برز مرزد نای سروپلا خا فیسبوک مقاله کی پرده کی داره ارگلیش روید که مصطفى القاسمی چه کارو خبات بنا دولت عراق پیشانی و تایبتی او مقاله هاتی نافکران که تخوازه مصطفى القاسمی بکوژه و تخوازه بکوژه عراق. بله خیلی برز مرزد نای ساجن بیشن که مراد اسماعیل سروپلا خا مقاله نویسیه تایبتی دوی مقاله داده گوتن که او کسانه که امبری مصطفى القاسمی او گاوا کرنه کرکی خواه ایان کن. حتی نی نمونه جی پیشته و که قواتن داعش کنگی ایریشی سرجماتت کرن بنا گاون خواه بنا کرن خواه سوجه خواه کشاندنه. بنا و یکی لازمه که او کسانه که و که همبری مصطفى القاسمی او گاوا کرنه خواه ایان کن. بل تماشانن هجا عراق هم نهاکا بزورن بر بشنگاله. چاو مگلک جار آگاداری دابو پشتی سال 2014 قبو زیارت نیزیا مزرگی نیزیا که هاتبونه تخاندن جالی داعش و نهاکان نوات ننوژن کرن و چه کرن. چاو سر روپلا خواب هاروه بو خلمتکاره که زیدیل چیه شنگال منفاخر نهاکال چیه شنگال دا قبا ممرشان تنوژن کرن. البته خدمات آن قبول بکی و که و کارات که و هم هویدارن کدام کی نزدیک همو قبو زیارت نزدیا و بین نوجان کرن و او قبانا که هاتن خراف کرن تقاندن جالی داعش و بین چه کرن. بل تماشانن هجا دیس آگاداری کی دوره یزید خانه یان تفگریده یزید خانه ام بین بر بلاروسیای سرسینوری کی جانی هزاران پنبر سکنینه. دخوازن در بازی بلاروسیای بن بلاروسیا رک ناده یعنی سینور داده ساجه پنبر خازن در بازی پولشای بن پولشا جره داده. هزاران پنبر نهاکا ارتا هر دو دولت دامانه اونو کارن چی کی بستینن. ام بجن کد ناوان دا پنبر دا تایبتی ازدیجی هنه باسا کی جانم چند روش پیش دا کربو. سر سینور بلاروسیای پنبر زده و زده دون. ناوان دا ساجی پنبر ازیا هنه. حال وان گلکی چهتنه. زوستانا کور ایدی نزیک دوه. پنبر جی بیجی و ستارن. سروی پرسه وزیر کار در و ارسته سرگی لاوروف بانک یکتیا اوروپای کریه. وکی پشتکریا بلاروسیای بکن. چا وعده دا اوروپا پشتکریا ترکیه کر. وی دمیجی سرسینور پولشای حکومت قواتن لشکریه زده دکه. وکی پنبر دربازی پولشای نون. پولشا زده‌تر 16,000 اسکر سرسینور زده کریه.
Beltemaşanên hêja dîsa agadarîkî ji Rûsyayê pêş bînin em bêjin ku Rûsyayê destî nexweşa koronayê ketiya rewşekî gelekî xirav da zêde ev nexweşî pêş da çi belav dibe nenê rêwekî dewlet gelek cara karantînên kur jî pêştîne. Paytexta Rûsyayê Moskva ji lokdawna koronavîrusê derketiye. Tevgirêdeyê zêdebûna nexweşiya koronayê ji 28 meha cot mehê hetanî 8 meha mijdarê Moskva û çend nahiyê mezin karantîna kur kiribûn. Moskov bona bajarvanê xwe qirarê karantînê sivik kiriye. Lê nahiyên mayîn hê berdewam dikin lokdawnê de bimînin. Her roj zêdetir 1000 merî ji koronayê Rûsyayê dimirin. Beltemaşanên hêja em nihaka jî ji Rûsyayê bizvirin ber bi Ewropayê taybetî Almanyayê. Em bêjin ku Angela Merkel, kanslêra Almanyayê kar û xebata xwe li siyasetê de betal dike. Helbet maniyê jî gelekî kurin em bêjin ku Angela Merkel dî demekî gelekî dirêj e ku kar û xebat wek serokê Almanyayê yên kanslêra Almanyayê pêştîne. Vîdarin ku demekî nêzîk kengê guhartin li Almanyayê çêbe tesîrekî mezin nade ser êzdiya balku em zanin wekî li Almanyayê hezaran êzdî jiyan dikin. Diasporekî gelekî mezin ya êzdiya heye. Kanslêra Almanyayê Angela Merkel karê xwe betal dike. Dema xaftinê tevî dewçê wal gotiye wekî karê xwe siyasetê de îdî berdewam nake. Cawa wê pirsê wê çiva mijûl ve piştî betalkirina karê xwe Merkel gotiye. Naga nizanim ez ê çiva mijûl vim. Lê destpêkê de ez ê hinekî rehet vim. Kitêba bixwenim û têr razem. Belê nihaka jî bizvirin ber bi Fransayê çawa me çend roj pêş de agadarî dabû Pavê Şêx pêşîman berê xwe dane Fransayê wekî hevdîtina çêbikin tevî miletê zîdî taybetî wan êziya ku piştî sala 2014 wek peneber Fransayê de çîgirtibûn. û dema ku Pavê Şêx û pêşîman serêdana Fransayê kirin sa jî berê xwe dabûn bajarê Forbaxê kî derê zêde û peneber jiyan dikirin. Em bêjin ku hevdîtinên gelekî germ çêbû cimat gelekî dilgermî mêvanê xwe qebûl kirbû. Helbet em hêvîdarin ku hevdîtinên wiha û gera Pavê Şêx û pêşîman û şêwdariya ruhaniyê êziya bilind di nava cemeta wê zêde berdewam be nek tenê dewletên Ewropî hemû dewleta de kî derê wekî êzdî jiyan dikin. يا اخواني رب العالمين بدأت وتم منتصر بك وتلعاني يا يزيد يا الخشبك وتسترم وتستعمل حتى خلق خطوة شيء ساقي شيء فرمان هذه Beltemaşanên hêja em hediyedî digijin serdawiya bernemaxa. Serdawî em bêjin ku me guhartinekî biçûk navbera programa deng û bas kiriye. Bêjin ku kengê laliştîviya ava bû hetanî laliştîvî gelek televîzyonên başxe yê miletên başxe behsa êzdiya li reportajên kort û belgefîlmên mezin ve kirine kîjan wekî demekî dirêj hatiye veşartin. Em bi programa deng û bas û televîzyona laliş dixwazin hewl bidin ku ew reportajana û belgefîlmana carekî jî bêne weşandin e. Îro em ê bala xwe bidin ser belgefîlmekî kurt ku îjan wekî dengê Amerîkayê ragandina dengê Amerîkayê ser dîroka çend keçên êzîdî ji gundê koço çêkiriye. Em binêrin ka gelo di wî belgefîlmê de çi tê gotin. Sala 2014 berî meha Tebaxê çend mehe pêş de gundê Koçê de dewat bû. Şayek kurê birê serokê gund Ahmed Caso bû. Zerva bêniya û bûknazma tevî cimetê wedekî baş derbas dikirin. Bê kilam û reqasê edetî. Hingê kes nizanbû wekî ew dewata wê bive bîranîna lapî baş bûna gundê Koço. Çend mehe derbasbûyî şev seheta duda gundê Koço de dengê topa hata bîstinê. Bazî Emrêkê 19 salî bû ji dengê fîşeka gelekî tirsiya bû. Sê roj de gund hata dorpêçkirin ji aliyê çekdarên Daesh. Çekdar çûne cem serokê gundê Koço û wede dan wekî cimet dînê Sirmanî qebûl bike.
Ուիդեմի գել է կարբուն ժգունդ բրևն, ուճիա դախավեշերն։ Սալա 2014 պանզդե մեհա թեբախ է, բրայի բազի թելեի մալիտ կե, ու դվեժա վակի զուհերնը մեկ թևա գունդ, գունդի իդի ուրաբուն։ Չեն դեყեշունդը, ճակդարի դահըժի հատնը մեկ թև է, դեսպեկրն ջմատ է բելակն չեն պարա, զարոկ, քլվետ է մեզն, կեչ ուժն է ջահալ ու խորտա ժհև բաշկայկրն։ Բազի գլիդք է։ Սեր արդե պինակի ռախստն ու գոտնեմե ուակի զեր, զիվ ու պերեխո են բավիժն է սերուեք պինեի։ Պշտիչը դիսամեհև բաշկայկրն ու բրնը օդակ է լեք է։ Լեքուլվետ է մեզն ժմեկթև է դերխստն դերվա։ Նշկևա դենգե ֆիշեկա ու գրի qalmaqalma uan hata բիստն է։ Քենգե ճակդարեք շուր դես դդ քևե օդե ժկեչկա եկ դպրսե ու չկր թևի դայկեմե ճակդար դվեժե ուակի համու սարժե կրինե Բազի նավակեչկա դա թխմին դկե նադյայի ու չենդ կեչեն մային թևի քիժանա մեկ թևի դա խանդն է ու դքևե բիրանին են խե Բազի թևի նադյայի մեկ թևեկի դհին բուն է Պշտի դերսա գելեք ջարա ու ադի խա հևրը դերբաս կրնե։ Լեդենգի արաբե բազի ժբիրանին ադբրե։ Ժպենջերը դները չաճակդար են դահыж բզորե մեր էզյա դվն։ Նավաուան դաբու սարոկի գունդե քոչո։ Պշտի չեն դեղա դենգի ֆիշեկատե։ Նադյա ու իդեմի ժկատը դուդա դները Չաճակդար մերա դուկժն, նավաուան դաբուն շաշ բրայեու է։ Քենգի ճակդար են դահը շտեն է պեի բազի, նադյա ու կեչեն մային, բազի ուան դխապին է ու բրազի խواه ու եք կորե խواه այան դկե։ Նադյա դեմա խավտնա խواه յուեն է, բիրտինը չաճակդար են դահըж ռոժակի դա հավսըդ մերի կուշտն է։ Ըսաժի բիրտինը ու եկի ժը հայշտե կլվետն ամր մեզն, Քո հատվում է կոշտն, եկ դայկաուեբ է։ Նադյա թևիս էտ պենջի կեչեն մային, ջիգահաստի մոսուլ է դկն։ Քի դերեժի, ճեկդարեք դխազե նադյայի դինգահաստի բկ է, ու թև բզեուջ է, լե նադյա qayl նավ է, ու խե դպարեզ է։ Գշկ զանեբուն ուակի ուեբենա ֆրոտան է, բոն ավե եկի ժի խե կլեր խայ դկրն, ուակի բուքրչի սերուանա նեներն։ Ժմոսուլ է բազի թևի բիստ կեչեն մային, ջիգահաստի թելաֆր դկն, պաշաշի դվնա ռակայ է, ու ժվրջի դվնա հալեպ է, քի դերեժի ուեդր ֆոշն։ Բազի դուջարա ջերբան և բրև է ժդեստ է ճակդարա, ջարա պեշի է հալեպ է, ժվի մալի քի դեր է բզոր է դհատ է խայկրն դրև է, ու հմա մալա աուլ քի ժան ռաստի ուետ է դերի դխ է, ու ալիքարի թխազ է, լեխվայ է մալ է կե պշտկրյա դահըж դկր, լեպաշ դադվե ջեմ ճակդարա։ Բազի, նադյա ու չեն կեչեն մային, պշտի չեն ջերբանդնը, կարբուն է դեստ է տահыж բրևն, ու դիրոք ախա դնյա է ռագլիկն։ Բելեմ ռազիբուն ախատինն համու հևկարեն խա քո էվգավանատկն, դնավբերա պրոգրամ են մային էմեդիսա həul բդն քո ռեպորտեն ահա պեշ բինն, բներն կա տելևիզիոն ու ռագանդն են մային չավա բասայիզդյա դեմեն բաշխե կրնը։ Վրեմ գիշնե սերդավյա բերնեմե բմինեն խերու խաշե դա ատանի ջարեկի մային։